October ni somni le pali pathian ni ani a INP Mizo Channel clear tu te chibai ule hun thain chan theu kan be sei than CDF lamin voin khan thu chua an neya nimin October ni somni le pathum ni khan bomanti po palawangin salai kham thong lian le salai rang thiau lian te pani in ram le namtan annun na an hlan tak thu an soya kan torpui tak zetani tin nimin lama kan soitak realty khobula ruangan charkha voina tu ti chiang takin an retheita realty khodai kong thanga ruangan charchu makui khopui mi 92 luin anti kumsom ni mi ania ani hi terrorist do tura chua nuin CNF te azom ta a rengun khopuya dam doilam zirmek final year zirla yani boka metangkai tak turani CNF spokesperson salaitet nia chuan ti hian soya falam le ha kha inkara indona hliam tur te en kulturin akal ve nge maya anlo kir le chuan ani hi telmia lo maya telephone in kan bia a voi khat chumin changa chumin nu kanin betlang theile to lo terrorist sipaiten manin an thatta ni ang ati 92 luina ruang chu nimin tlai khan falam le ha kha inkar mel lungza somli le palina tong traina nen anzalta a hetiang mi mitangkai tak anchan ta hi poikan ti pui hleni terrorist sipai ha kha tangin motor somnga chuangin falam laman pan let le kan ti po kha tlemin kan soi chiang le theita deve khatia ha kha atanga an chuak ta kha nizan khan ram thlo khuwa an riak ta a ram thlo khuwa in an rok na sale hle ni in the Chinland Post chuan a soi an kal lam October ni som pariat po khan kongpui dunga an rok zong zong kha in za chuang atling to a thilan lak thei an lak ba ka miran tlalai po an kap hlum du mai zela tukina chanchin kan riat na nung bera chuan heng terrorist sipai ram thlo khu ariak ta te hi tukin khan falam lampanin an chuak le ti ani a falam an thlen ma hian khodangan rok phei zelinarin om hetia terrorist sipai falam lama kir le ta nia lang te hi CDF te nen anin kap le nia soi thoma om boka thu chiang ani le ni lo kan la confirm mai thei ri lovani October ni somni le pakhat khan mindat le matupi inkar mel lungsom sari le pariat na indona achuaka chuta chuan terrorist lammi panga anthia ti chuan nimin October ni somni le pathum tlai khan chautu lamatanga kal sipai lo chang choi tura kal chuak ta tinen mel lungsom sari le palina anin kap le a indona te naw deu ni in minute somni amovel anin kapani CDF laminan soidan chuan terrorist lam thi le hliam turan om ni in alanga aza tero chiang takinan soi theilo voin chhun lama kha chuan indona soitura la om lova ma se an boru ka tang hle ni in CDF lam chuan an soi tuna hian mindat lampanin terrorist sipai motor somriat le pariat zet an kal chuak le mek nia soyani a amuna omsa sipayan tam hle ta boka indona na sataka chuak le mai thei ni in CDF lama thu soitu pakhat chuan a soyani Sakain region Suibu township palain khuwa October ni somni le pani khan ku ong tu san ku zo le midang pakhat chu terroristen an ka hlum thu voin khan Suibu lam chuan khitit media nena an reporta palain khuwa omte chu bom manga be ni ma se vandoi thak takin an motor cheta lo hlom ni idan soya chumi thuwa be an to na bulami te chu manin terrorist te chuan an that tamayani an tha ba ka an ruang po an thup bozui ni in an soibok tin Sakain region tho Butalin township suisai khuwa po nimin tlaida rukvel khan terrorist sipai te an lut le boka kuzo 90 kumsom thum le pangami kumi thun kumsom thum mi le kungele kumsom ni le pangami an kap hlum bok ni in sayi chi khuwa mi pakhat chuan a soibok Sakain region lama terrorist sipai te po hi an rong chhun zom zela mi ka hlum chen na in hal sak ti vel hi makhan ti lo hle ani hi October ni somni le pali tukindar riat vel khan mongyu khopuya city hall bulle
nurse training na rualin bomba puaka he bom puaka wangin kong puya vei vak kum som pani mi vel mi pani an thi ni in an soi he bom puak hi tute pol malak na nge ti soi chian la omlo Sakain region Wedlet township ni zandar som vel khan kum som ni vel mi ril rulama rual ban lo pakhat chu terrorist sipai ten an kap luma aruangan da bo ni soyani DVB ina soidan chuan thita a hi hanlin khomi mi anglo ani a mi anglo na chu chhun lama tang khan khopui chunga awak kwal to a zan lama terrorist ten an lo kap hlum ta ani an ka hlum nu hian terrorist te hian arukin an phum bo ngal ni soyani bok Wedlet township a hian October ni som pat sari ni po khan pian phunga rual ban lo an lo soi sa rep to boka ta se township kan tu ma khwa po October ni som ni le pani tlaidar nga vel khan terrorist sipai te chuan bike chuang lai papakhat an ka phlum to bok an ka hlum ta ku emi nan ti chuan nupui naw tharuk pai mek akal sanani chumini chuan kan tu ma kho chunga bomba puaka police pathum an thiani Sakain region huam chunga miain PDF tele an thian te chuan nimin khan terrorist sipai som pali anda tha ni in voin khan an soya heng an tha tak te zinga hian major pakhat atela captain pakhat te ro chu TM lovin damdoi ina ake pani an tan sakta lo ni in an soi nimin chun lai vela in ka pan ni a sipai lam hi motor ke som pani nei pakhat le motor te pakhatin an kala chu PDF pol riat lai tangrual te chuan kong laka an lo beyani Makui region Yisa chu township lam hi an thom wang ala thatluang zele Nizan Khan Yisun Khobula Maitel tawaran ti chele a tawaran ti chiat hi somthum la yatling ome a tam ta khop mai terrorist sipai te chu an tukin zingdar thum vel khan new dagon marlama pinlung hospital telin pinlung venga in then khat an tong pong ka a mi pakhata boral sipai te chu mini mic nena avin ral thuaman kolte sipai te nena hlan turin mi puilam an vowa chumi nuwa silayan pongka ta chiam mai ni inan soyani new dagon pa point an veng lama po chutianga an aw thu soin mi ri grap nan silayan ka pa an nuwa chuan pin lungdam doi in lam hoinan ka pani atia midang pakhat chuan taxi veiwa kan ka thu soin khwalzin veiwak ni om tak driver nunga thu an ka fu thu soya aluan ka fu khera athingal pinlung damdoi indar thlalang then khatpo an kap ke ani ati hetiang ani zana thom wang na satak an nei nu hian 88 uprising hun laia hruai tu lo ni ve to tun tum spring revolution po a an township khai pa u jimi an ti chu an man ni in anupui chuan voin khan media te hne na asoyani pinlung veng lam hi sipai lal tan suya vuwa wang then khat omna ni a tuna foreign minister ni mek u wana mongluin te Ministry of Religious Affairs sa an minister u ku tele sipailal pension te chen na vengani tanin tari region the way khopuya terrorist lamin an zon mek ma pan I phiu an ti chu an man thei mai lo wangin October ni somni le pathum ni zandar riat vel khan ina achung te anu te ho an man ni soyani a hetia zana achung te an man ba ka tukin khan veng danga a u naw te po an vaman le ta zel nia soyani a afanu kum sari mi po an man telani tanin tari region te yet chong township ja in khwe hin buk chong khwa adalan khin zo u chu nimin October ni somni le pathum khan a chen na ina ka hlumani a tute malak na nge ti khriat ani lo tin Sakain region yi u township a in to khwa a nizandar somvel khan venglal ulan ong le police ne na mi report thin tu usan luin te pahni an kap boka pakhat chu athia pakhat jok chuan hliam aturani rengun khopui taki tra township a tukin dariat vel khan sipai lamtang mi report ching ni an hriat ku teng tai anti kum somle mi vel po thingpui dora tanga akal chuak chia chu ka hlum ani le ngal bok October ni somni tu khan Irrawaddy region pating khopuya terrorist lamtang papakhat an lo ka phlum to a chumi hnu tun thleng hian terrorist lamin thalayan man hi
mi som thu man thing to nia soyani hengan man tak te hi police station lama hruaian ni a kem lama hian an do pa an soi sana thei viu ni in an soi lapui tling lo te chu poisa an dila an chhuwa le nia soyani bok October ni somni nia an tha ta kha pateng PDF 10 an malak na ani thu an soi nu po in PDF ni lem lo an manual to ni pateng khopuya hian terrorist lamin khopui thunun tumin ma an la na sa hle na a akhat to kin bomba puak de reng bokani Karen ni state loiko khopuya police pakhat deputy warrant officer meuting thun chu tukindar sari le chan ve vel khan loiko bazar puya tu tene mosila in voili zatan ka pa an ka na huna abaural ngal nimin lama tang khan PDF tene nanin eparenga tukina chuan terrorist sipai te chuan fin vervek tho in kayan nam sipai thuam in belin ma an normek nia soyani kayan nam sipai te hi mitlem ten nia an chan chin soi tur po om ngai em lo hetianga an nam sipai uniform manga terrorist sipai te an che chuak ta chu an dem hle thu soin keini kayan nam sipai te chu tuna chuan kan che chuak rem chang lova chu wangin kan nam sipai thuam in bela che chuak te chu terrorist sipai te an ni maya loka pro u ti in an soi ni in PKPF lam chuan voin khan an soyani Karen ni te omna sian le kaya in rina lama mubie khopuya khalaya zali som ni le pani na sipai te an om renga andu huna thingtlang khotelam huin RPG an ka prile dop thina chutianga du an ka thina wang chuan seka veng number thumna no pangkum limi le kum khat mi te chuan hliaman tuar to a tukinaral thuam lian an ka le awangin seka veng number khatna mi meiche pakhat aborala midang pangala yan hliaman tur bel le bokani hetianga anin epna sat ema wangin tukin lama tangkha chuan mubie khopui le che vela mi te chu mun him lama anin saseng na satahle ani terrorist sipai ral thuam phur motor chu MNDAA laminan man Myanmar National Democratic Alliance Army MNDAA hi tunai chu kan soizin pol ani hi kokan nam sipai ania sangkhat zakwa somret le pako kumlama andin ta kani andin nu tok fanga Myanmar military nen inrem na engemoneyen an thomare fang maya masi president Thein Sein Hun Lai Khan anin kap na sale hle maya kokan mi te chen na chu emergency a siam khum ngai din muna andin pha hial to ni tichuan tun tuma min ong hlana terrorist councilin state emergency a han inti puan nu hian terrorist sipai te ne nanin do ngun le ta hle maya tunlai chu PDF chet na ti lova chuan sian state marlam hi aboi zual na lai ani ve mai ome nizana an man tak ral thuam te hi atam tham khop mai an driver te handyman te chenin an man fik ni in kachin media chuan a soyani Moon State chai tu township le Bilin township a NLD office te chu nizandar som pakhat vel khan arwala be ni in an bom chevik ni in helam mi te le piuso tripol te chuan an soya tathung township telin Moon State huam chunga township pakhata mi som pani zel piuso tri lamin training an pe nia soyani a chu thu chu mi pui hne na adar ta ka wangin alan taya anti lama anin son le ta a tathung lama an training na hmuna October ni somni le pani khan closing ceremony te po an nei ngei nia hriatani chai thu Bilin le tathung township lama NLD office beiturin terrorist council lamin bom le an mamo chi rang ral thuaman pe nia hriatani bok ti chuan October ni somni le pathum ni zandar som pakhat khan township pathuma NLD office te chu arwala be an nita ni in an soyani manni lam khan tanin tari region Bay township le mun then khata NLD office po heng piuso tri pol inti ho hian terrorist sipai tan puina in anlo ti cheto bokani kha Moon State tathung district huam chunga October ni somni le pali tukin khan terrorist sipai te le an lam tang BGF te chu bom manga be an ni thu PDF laminan soya an be hun hi jingdar nga chhovel khania tathung PDF lama hian KNU KNLS sipai te an om ve bokani bom manga an be nu hian anin kap chhun zom deuh zel ni soyani bok
KNLA Brigade 1 thu soitu pakhat chuan hetiang hian soya indona hi peine to khwale pha pein kho inkara ani a terrorist le BGF lam hi zatchuang an ni nimin khan an local ti kan hriata wangin konglaka kan lo changa tukendar li le minute somli khan bom kan ti puak tana kanin kap tangalani kongpui dunga bom kan kam zong zong kan ti puak boka thian tam hle ne na lang somni chuang zet chu an thi ngei na rin om ati indona chu tukendar riat vel khan thoma dai ta dewa terrorist te chu thung phu khwa a police pui thiam te omna anin khuar ta phota dar som thleng vel khan RPG an kap na sa hle ni anin khuar na tur mun an pan lai hian terrorist te chuan kum somruk lai ni to putar te po hruain in phen nan an mang ne soi ani bok tan phiu zaya thlan muan lama sipai pasari te ruangan pai thu kha kan la reng ome tan phiu zaya phaya tung su road lama October ni somni khan khala ya zani somriat le pathumna sipai te le KNLA nam sipai te anin ka pa terrorist lama tangin an battalion commander tengwin tun telin mi pasari an thia an ruang te chu polythene duma tuamin tan phiu zaya thlan muala an pai mai khani a khami te ruang kha thla ila a social media lama I the dar ti in terrorist lam chuan tan phiu zaya township a charity group a thok tu pakhat u chowi nan ti chu an man ni in u chowi na hrechiang deuh tu pakhat chuan soyani a soidan chuan nimin pia October ni somni le pani chhun khan ama le charity group vice chairman u maintain an mana vice chairman zok chutuna chuan an chhuah le to a u chowi na ero police lockup lama rheng betin nakin reilo te a chai mayo zel lama an thon don ni in soyani Moon State yi township mar lama lengmo chian khwale phaya kung kho inkara terrorist te in biak na hrui chu nizan khan yi PDF ten bominan ti chiani in voin khan an soya chumi siam thale turakal terrorist lammi som vel po voin chomhadar som vel khan an lo bom non le boka thi le hliam tuaran om ngei ni in an soya aza tero an soi chiang thei mai talo yi PDF ten hetianga in biak po na hruian ti chiat hi tun nen hian tumli atling to ni October ni somni le pali tukindar kuavel khan Russia long sipailal Vice Admiral Vladimir Kasatonov chu renguna thleng ta hlol mai ni in airport lama thok tu te chuan an soya engti tura kal nge ni ti le thil dang engma soi chian tur ala omri lovani hi ole voina Myanmar lam chanchin langsar zual kanan ti chhuwa thei chu khati zong kha ani a thlir tu ten men hlut saka atop thlenga men thlir sak le wangin in za chunga kan lo me